Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan sehingga kita kembali dapat hadir memenuhi panggilannya untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuh, nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya akan melaporkan kegiatan dan keuangan Masjid Al-Munawwarah Kenten Permai Palembang. Kegiatan salat Jumat 19 Juni 2026 bertepatan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Selaku yang bertindak sebagai imam dan khotib adalah Al-Ustadz Wahyu Hidayat MPDI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, kita ucapkan terima kasih. Kemudian muadzin yakni Ustadz Muhammad Ikram, alhamdulillah sudah hadir juga. Kemudian laporan keuangan 13 Juni 2026 sampai dengan 18 Juni 2026. Saldo awal kas 13 Juni 2026 adalah Rp4.539.820. Kemudian penerimaan kas 13 Juni 2026 sebesar Rp4.126.000. Jumlah kas tersedia menjadi Rp8.655.820. Kemudian pengeluaran kas 13 Juni 2026 adalah sebesar Rp3.120.000. Jadi saldo kas sampai dengan tanggal 18 Juni 2026 adalah Rp5.545.820. Saldo bank Rp64.620.000. Jadi total jumlah saldo akhir kas dan bank Masjid Al-Munawwarah sampai tanggal 18 Juni 2026 adalah Rp70.165.820. Palembang 19 Juni 2026 Bendahara Masjid Bapak Humaidi, kemudian mengetahui Ketua Masjid Haji Muhammad Soleh. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah untuk para donatur semuanya, donatur Masjid Al-Munawwarah yang telah menginfakkan sebagian hartanya melalui kota infak, air mineral, tisu, pembayaran air PDAM, kemudian melalui beras du'afa dan nasi di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, panjang umur kepada kita semua dan diberikan rezeki yang barokah, anak cucu yang soleh dan solehah, dan kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dihimbau kepada bapak-bapak jamaah untuk mengisi saf-saf yang di depan yang masih kosong, dan bagi bapak-bapak yang membawa cucung harap untuk didampingi untuk kekhusyuan salat Jumat kita, dan bagi adik-adik yang ada di belakang mohon untuk tidak ribut pada saat khutbah disampaikan dan pada saat sholat Jumat nanti demi kekhusyuan dan kelancaran sholat Jumat kita. Dan bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang membawa alat komunikasi boleh untuk di silent dulu atau dimatikan demi kekhusyuan sholat kita. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthubu qad laghaw ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jamaah sholat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya berkenaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya barang siapa yang berkata-kata baik perkataan tersebut menegur ataupun menyuruh orang lain diam ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka sia-sialah pahala sholat Jumatnya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mendengarkan dengan hati yang menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq
ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan Jumat ini khatib akan memberikan tema khutbah tahun baru Hijriyah. Termasuk perkara yang dikehendaki Allah kepada kita adalah kita mempelajari, merenungi dan mengambil pelajaran dari sejarah umat Islam. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat 5. Ingatkanlah manusia dengan hari-hari datangnya pertolongan Allah kepada umat ini dan umat-umat sebelum ini. Itulah di antara maknanya bi ayyamillah, hari-hari Allah. Maknanya hari-hari bersejarah. Sejarah adalah suatu perkara yang telah terjadi, kita renungi, kita pahami. Kenapa demikian? Karena disitulah ada sunnatullah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Quran surat Fatir ayat 43. Sejarah itu akan berulang-ulang. Kejadian di muka bumi ini senantiasa berulang-ulang. Akan terjadi kejadian-kejadian yang mirip dan apa yang diceritakan dalam Al-Quran yang telah terjadi, maka nanti akan berulang. Ini termasuk sunnatullah. Kejadian dulu akan terjadi lagi. Dan begitu juga zaman-zaman setelahnya, termasuk zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memberikan pelajaran
yang pantas direnungi oleh seluruh umat Islam, yaitu beliau membuat tahun hijrah. Penanggalan Islam dimulai dari hijrahnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab tidak memulai tahun Islam itu dengan kelahiran Nabi, walaupun umpamanya tahun Islam itu dimulai dengan kelahiran Nabi pun sesuai. Karena seluruh kebaikan-kebaikan yang terjadi di alam semesta ini dimulai dengan kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memulai tahun Islam itu dari peristiwa Fathul Mekah, walaupun itu sesuai juga sebetulnya. Karena setelah penaklukan kota Mekah ini, tersebarnya agama begitu cepat ke seluruh dunia ini. Beliau tidak memulai Islam itu dari perang Badar, walaupun di perang Badar ini suatu kemenangan yang besar, sehingga orang-orang kafir masuk Islam. Mereka mantap bahwa Islamlah yang benar, sehingga Allah telah mengirimkan malaikat-malaikat dalam perang Badar. Sayyidina Umar tidak memulai tahun Islam itu dengan turunnya wahyu, walaupun juga sesuai, karena semua kebaikan-kebaikan ini semuanya ada kaitannya dengan wahyu ilahi. Hadirin jemaah salat Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang terkenal dengan senantiasa mendapat ilham-ilham dalam setiap tindakannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaj'alul haqqa ala lisani wa qalbi Umar." Allah telah menjadikan kebenaran dalam hatinya Umar. Seumpama ada nabi setelah aku, kata baginda Nabi, maka yang dipilih oleh Allah adalah Umar. Di antara umat ada orang yang senantiasa diberi ilham oleh Allah, di antaranya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka keputusan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memulai tahun Islam dengan hijrahnya Nabi adalah betul-betul sangat sesuai, sehingga memberikan pelajaran kepada kita semua. Apa pelajarannya? Hijrah, yaitu perpindahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama seluruh umat Islam ke Madinah Al-Munawwarah untuk membentuk masyarakat Islam yang disambut oleh orang-orang Ansor, sehingga orang Muhajirin dan Ansor telah bekerja sama, sehingga mereka telah diumumkan oleh Allah bahwa Allah ridha kepada mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai yang di dalamnya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran surat At-Taubah ayat 100. Hijrah adalah perbuatan yang dibuat oleh baginda Nabi secara ijtimai, bersama-sama baginda Nabi dan seluruh umatnya pada waktu itu. Laki-lakinya, wanitanya, bahkan anak-anaknya, bahkan orang baru dan orang lamanya, semuanya bersama-sama kerjasama datang ke Madinah, dan orang Madinah, laki-laki wanitanya, bahkan anak-anaknya, semua menyambut dengan gembira. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina mada'a lillahi da'. Di sanalah terjadi kerjasama antara Muhajirin dan Ansar, masyarakat yang asasnya satu saja, yaitu kerjasama untuk mencari ridha Allah, bukan ada tujuan yang lain,
mulai tahun berikutnya masyarakat Islam yang diridai Allah sempurna dalam amalnya, sempurna dalam perjuangannya, sempurna dalam tertib hidupnya adalah dimulai dari hijrahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya yang disambut oleh orang-orang Ansar radhiyallahu anhum. Maka Allah telah ridha kepada mereka, bukan hanya kepada mereka saja, walladzina taba'ahum, orang-orang yang mengikuti mereka pun Allah akan ridha kepada mereka. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana hiruk pikuk dunia ini perlu hijrah ada di tempat kita. Kita perlu kerjasama para ulamanya, para santrinya, orang awamnya, petaninya, pedagangnya, pejabatnya, untuk bareng-bareng membentuk suasana Islam seperti Nabi telah membentuk suasana itu bersama para sahabatnya, bersama seluruh umat. Maka setiap kita membuka kalender tahun 1 Hijriah, tahun 2 Hijriah, tahun 1400 Hijriah, tahun sekian Hijriah, kita ingat bagaimana Nabi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, bersama sahabat-sahabatnya yang lain, laki-laki, wanita berbondong-bondong ke Madinah. Begitu juga orang dari selain Mekah, dari seluruh penjuru datang untuk membuat suasana agama, membuat kehidupan beragama di Madinah Al-Munawwarah, sehingga Madinah menjadi pusat hidayah, qarya hidayah, qaryatun ta'kulul qura, kampung yang mempengaruhi kampung-kampung di seluruh dunia. Maka orang-orang yang beriman harus punya cita-cita bagaimana masyarakatnya seperti masyarakat para sahabat. Kalau tidak begitu, menunjukkan iman kita sangat-sangat bahaya. Sedangkan umat kebanyakannya bercita-cita, bagaimana kampung saya ada rumah sakit, bagaimana kampung saya ada jembatan yang bagus, bagaimana kampung saya ada listrik, dan lain sebagainya. Ini tidak dilarang, tetapi yang lebih penting itu bagaimana kampung saya menjadi masyarakat muhajirin dan ansar yang kerjasama untuk mewujudkan agama, mengamalkan agama, mencari ridha Allah. Itulah cita-cita orang yang beriman. Kalau tidak punya cita-cita seperti itu, maka kita dalam bahaya yang besar. Terakhir, sebetulnya kita masih sangat jauh daripada yang dipikirkan oleh orang-orang tua dahulu, yang dipikirkan oleh Nabi kita, junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran buat semua umat, bukan satu orang, dua orang, tetapi untuk semua umat. Maka kita hidupkan suasana hijrah di kampung-kampung kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah untuk kita, untuk taat kepada Allah, sehingga hijrah kita ini sampai kita menemui Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil karim.
المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الذي أتوى ربهم بقلب سليم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين حتى يأتيكم اليقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارضاهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بأفرك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا جميعا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحم أمتي سيدنا محمد. اللهم اغفر أمتي سيدنا محمد. اللهم انصر أمتي سيدنا محمد. اللهم اصلح أمتي سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمتي سيدنا محمد. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Sawu suhuhukum istawu luruskan saf wa'tadilu rapatkan sudul khalan isi saf yang masih kosong di depan. ربي أعوذ بك من حماجة السماء ربي أحياني قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهي أنت مقصودي ولله مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. فاتحة حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآله سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسبيل رسول الله أجمعين مشركين وشهداء والصالحين والعلماء العاملين والعابد الراسلين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا نبي سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره بركة الأهل المكة أهل المدينة أهل الطريق أهل الأهود أهل البدر أهل البكي أهل المعلى بركة جميع الأولياء والأحباب مشهور مسرور في مدينة البلد مأمور في بلد المسيا لجماعة مسجد المنورة لجميع المسلمين وعثمان والمؤمنين ومن الله المقوات والتعالى بشفاعة رسول الله. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار رسول الأسرار وتيك الأغيار ومفتاح الباب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى الراسب الأخير نعم الله الضاري. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وما كما ربيانا صغارا. ولأستاذنا ولأصحاب الحقوق علينا وجداتنا ولأجدادنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. تبع بينهم بالخير رب وارحمهم أنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رحمة وحفظ المرسلين. اللهم أخذنا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع والقلب لا يخشع والأعمال لا يرفع والدعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. اللهم منا ومنكم تقبل يا